Nasane di talala. Kudi bana betu bonso. Nyabe no jibatanga lake. Nasane di talala biya di tatu nzambi bikala nenu mjene jakilisto mkale mwetu amen. Filai ni misu kani mio yetu yonso kudi mukale ni mia bionso di tukala balombo di kuku di nyuma wanzambi mkutendele kwetu Eyo chaka bidi bana betu bonso ba mukilisto mi abe yonsu ni jibatanga lake mumatengo amaloba nayi ngase ni jitalale bya kuditatu nzambi bikala nenu mudine jakilisto mukalengo wetu amen. Ne disanga boku fetan lelu boate tukutendela kabidi mokulu wetu wa chiluba bumu di chilela toka mana kufunga ni nzambi boate tukumutendelela mokulu wetu. Katoni mama nisha bungi bwa lelu kadi butu di nabu mboku shebani betu bonso badi mubi nyongo felu badi basama mubi anzi bi anzambi. Bumu di diku jama Anastasia meta chunza yeye kuotawa yeye wakufuishisha mwikuluendo wabakaji wabijuma kumia bidini bitanu buti nabu mboku bashamunda mwachanza chanzambi. Zambi asambi michime ya bobame ine ujinjile ujiba fabula babonso baya kakwena muntu wa shalchendele ka yutangale lufu ni miaba miko abu yonsu di mwagalaba ba jibaji mijaba tuba manye tutuba shemunda mwa chanzambi nzambi kala musambi wabu aba bonsu ba jibasama tutuba shemunda mwa chanzambi katutupa moiba kushema mo Julien Mwanji udimi kala mubidi mutakete mene nangabuka Zambi afile menji kudibanga ngabuka bamono mokumu kwa chishi. Nima mubufele sidoni kabidi batu itulombele nzambi matuku onsu butuku ni moyo. Na babonsu badikwetu badibasama tutu bashamunda mwa chanzambi. Tulombele mkalenga wajitunga jetu ya Kongo nzambi wetu amuvuji lunga ni menji ni bukola kabidi mumuji wenza. Bwatu mamenyi na bene lukuna badiba munyumuluke. Tulombele masala yetu akwesti miyabi yonsu di kalangana. Bwala bajibala majitu nga bwa benel kuna kaba manyi moko tubwelele amalo atoka jinao tutambu kusengelele betu bonsu miyabi nu jinu ikalangana bwa nutamba kunanga mujimweu badini biamwa bunu jinabu mbokuto munu ujimuimane bokulesha nujibaso mujimweu badi kaba yibamanyi jine janyi nchidi ngambulule misangu yonso bwane janyi ndi mwambi wa mishoni mwambi kapungu mutamba Mishoni akajiba bikile na APSM Presbyterian. Nungu netu tungunuga nikutendele kwetu. Tunuga kutendele kwetu netu imbe musambu wa bonso. Ujinomba makumia sambo mbuni nai. Yesu uji jibwe jimpe. Yes,
Bilwa katamba wakamwa kutusungila kale wakatupa moyo wakamwa kutusungila Yesu niwe nemusungili musungili Yesu musungili Yesu niwe nemusungili wakawa kutusungila Bana banzambi toko imba musambu ujuamba base Yesu udi dibojimba Mungu kumpala wakubala mkando wa nzambi netulombe nzambi bwa nyuma atulombole nyuma kwate michimi yetu patomvidi tulombai kudi tatu nzambi tatu wa mkalengo wetu Yesu Kristo ni tatu wetu kabidi. Tudi kumpala kwa bidi bedi. Tukutendeken. Tulomba bwani nyuma webe. Ikala munga chumwetu. Taski dile mene bwa wakutupachikondo. Bwa twetu kusanglelelo kabidi. Bwa kukwela mbili ya disanka. Mukwimba na mukonvo di difuma mukando wepe. Nonkuni mwebe mena tulombole. Ataba jimesi wetu pato abal. Akangule michime yaba bonso bali magutele jidi yedi. Dikwama mama kani mundu mwa michime yetu. Midini jakilistu mkalengo wetu. Tukulo munungu. Amen. Bana banzambi. Yetu bale mukanda. Mujifungile jukulukulu ni jifungile jivya jivya. Mujifungile jukulukulu mukandewu mwangata mubulonlo jibwa ekelezi ye mikande muntu tamba bwane calendrier liturgique. Chapitre 5 verse
chite metoni kudi jikumni bichi. Netu bale mudini jakilisto. Muto mkandu jombe bwane jitengu jibo jabo ni kufita kwa yepo wa ku Geligala. Yepo wa wakambile Yoshua ne. Lelu na kumusha bundu bwa Egyptu kunuji. Nungu baji babikila mwaba eune Gilegala tone lelu. Beni iselele bakasa chitu jilu mu Gilegal. Jilolo baka jabija biajisanka ja kufita kwa yepowa mu mpata ya Yeleko mu matuku jikumi ne anai angondo. Kunyima kwa jisanka ja kufita kwa yepowa baka jabintu biakasanga na bo mubuloba. Ne mampa adikai ne lueven ne mamvwa akoshabo. Mana akashika pa kabanga bo kuja bintu biakasanga na bo mubuloba. Bene iselele kabaka jine mana kabiji. Baga janu bintu biaka sanga na bo mubuloba bwa kanana chijimu achi. Nyuma wanzambi nato jongulwile mujini dia Kilisto. Amen. Netu ye mumukanda wa Luka. Chapita magumia bijini bijini verse magumia satu ni chite metonu kudimakumia naini nai. Luka magumia bijini chapita magumia bijini verse makumi asatu ni chite njimbal. Yesu ju nyingalala mungete semen. Yeye waka lufuka waka yakumukuna wa Olev. Bumu akaji chilele chanji. Baidi baka mulonda. Faka fika ye kumwaba au waka bambilene. Nutendelele nzambi bwanwe nuka nufonyi mumateyi. Yeye wakaji nkayandi mu buntanta wa kwele jubwa jafika. Wakato binu fanshi wakatendelela nzambi. Wakambane tatu. Biwaso ungumushile lufanza yelu. Kadi bwalu bwenjibu bumuji muswe. Kabwenjibu bumuji muswe. Mwanjelo wa mujulu wakamweneka kujiye. Wakamukolesha. Wakatamba kukenga nikanyinga nyinga. Wakatendelela nzambi bikole luanga lwakatuka mamata manene fambiji bumashi amata fambiji. Netu binga na mumvesa makumia manai ni ibiji. Muchutu bachende chakumpala chidi chambane. Wakambane tatu biwaso ungumushile lufanza yelu. Kaji bwalu bwenji bumuji muswe kabwenji bumuji muswe. Bwalu bwenji bumuji wewe muswe. Que cela soit fait selon votre projet. Bien zega bumuji muswe. Kabien jigi bumuji meme muswe. Nungu kumbala kwa twetu kubrela mukushungulule netwimbe musambu kabiji wa bonso. Musambu wa bonso jumakumia sambo mbune umwe. Ujuambe ni mucha makane wakajikule.
Eya, nenang chimanyino cha lufu lwa bundu, tone paye inanyi kulu. Nenang chimanyino echi cha lufu lwa bundu. Bana banzambi toku bala mukandewu. Mujifungli jukulukulu yefo juambile yoshone, yefo wakambile yoshone lelu nakumusha bundu bwa Egyptu kunudi. Nungu badiba bikila mwabewu Gilegala.
tuya mujifungila jivya Munveso amugumia na ine bidi. Yeye ujuwa mbile tatu wanji tatu. Biwa so umushile lufanze lukaji. Bwalu bwenji bubumu jimuswe ka bwenji bubumu jimuswe. Bwalu bwenji bubumu jimuswe. Bwalu bwenji bubumu jimuswe. Bana betu lelu jijetu Didi pa bwalu bwa kujifila mubulongolo jibwa nzambi. Notre message d'aujourd'hui porte sur l'engagement ou s'engager dans les projets de Dieu. Kujifila mubulongolo jibwa nzambi. Bulongolo jibwa nzambi mbushilanga nene bulongolo jibwa bantu. Les projets de Dieu se diffèrent avec ceux des gens. Bienze ka bumuji muswe. Ka bienji ki bumuji meme muswe. Bana betu tujiba manye chijibu babikile bimbo bwane. Jiswa. Kate ntame jisu janyunyi nash. Anyi bulongoloji. Bwala muchiluba. Diji mwedi diji mwakale jamba malu abunga di bilonde shelano mushindu utu jitu akula. Mumfalansi balo kwamba bwane proje. Mwamane proje mbulongoloji. Tuweni muntu ujine bulongoloji bujina malu ajufanga jika bwa kwenza. Anyi malu ajumana kufanga jika tujitu abigilane bulongoloji bwende. Dimana kulongololo bwa kwenzi chintu kampanda. Nungu mwagula ufalansa balo kwamba ne un projet. Nungu bulongoloji bwa nzambi. Fadi nzambi mumana kulongololo bwa luka kwena muntu wafa bulobo ujimwagu bushintu lula nash. Bulele tuju mwana bana ba Israel bashala mu Egypt mutanchi mule. Bakajano bamba ne nzambi na tutumine musungiji. Na tutumine mufikuji. Pakalo buku batumina Mose. Bobu mene baka mtombo gala kabidi muchipera. Kadi tuju ya mkujije tujiji jambo bwane bulongolo jibwa nzambi muntu gene manyi mwakubu. Kubu nyanga. Anyi kubu imanyika. Fakadi nzambi mumana kulongolo la bulongolo jibwenda. Bana betu shabite mwitanu wa muganda wa Yosho uju tuleje bwase. Bene iselele apa bakusambuka. Bakusambuka musulu wa Yaden. Nungijibe jaka jiba sambuka musulu wa kunzulu kabwanu bobo basambuke. Kunyima kwa boba mana kusambuka musulu wa kashibikibwa kabiji. Bobo kubwela mubulobo bwa Canaan na la terre promise. Bamana kubwela mu Canaan. Biakajibikenge jibo bwa bachumune. Bangata misoko yonso mubuko keshubwabo. Kibaluka ishabite uji utuambila malwa wambane jibe jijibu bamana kubwela mu Canaan. Mushindu wakajibene lukuna babo bateke shibwe. Comment leurs ennemis firent décourager.
Boalbo bo bakadi balombo leji bo bilonde shele bulongolo di Bwanzambi. Ujutu ambila kabidi bwane chakenji bwa fakafika bo bwakuba kolesha kumoyo. Zambo kabenzele malu mimpe bwakuba kolesha kumoyo. Kadi mubyonso ebi chufungi di chifya cha kutenge jibwa. Tulibama nyibimbe bwane fakalo mumuchipela. Bamana kwenda mubiji mumakumyanayi. Bonsu bakumbuka mwe Egypte bakadi bantu bakole. Kwenza bubiji mubyabu inka biji munka chumwachifela. No bonsu bwabu bakulumpa bonsu bakatu ajija kufwa. Nungu bakabwela mubula babu akana na bakadi bansonga bantu bachufungi di chifyachi. Nungu kwa kwaku kikujibamba bwane mumukanda wa Yoshua mushapite mumvese chitemu. Yefa wakambile Yoshua ne lelu nakumusha bundu bwa Egypte kunuji. Bwana mwa Egypte nwakaji mubundu. Nungu bajiba bikila mwabe une gilegala tone lelu. Gilegala chimanyinu chane meme nakunufatula kubundu. Bindye unji mpunga nenu chufungi di chifya cha kutenge jibwa. Bwa bansonga. Mundi babigila bwana generation. Chikondo achi chaba jibabwela mubula babu akanana. Bwa kati bunabo. Mbwa bonso bajifile kubulongolo jibwanzambi. Ndi mwagwamba muchikosu mwabe unu. Moufalanse balo kwambe bimpe bambane. Comme je disais, qu'une nouvelle génération prend le relais. La génération sortie d'Égypte avec Moïse est morte de vieillesse pendant le séjour de 40 années au désert. La nouvelle génération, celle qui entre dans le pays promis par Dieu, doit se faire circoncire et apprendre à être fidèle au Seigneur. Chaque génération, chaque personne doit s'engager dans le projet de Dieu. Nungu bobu bamana kubwela mbinje mukanana. Bwakati bunabu sumbuwa kudi filasi mubulongolo jibwanzambi. Muchufungu di chivyachive cha kutengu jibwa. Nungu muchufungu jechi bajibu babwela mwabe meno wakujabu kabidi. Enchi kondo chijiba je kufita kwa yepo bwa musangu wakumujilu fajibu babwela. Zambi ujuba fesho mushindu wakuja. Jampa jifya. Mampa menza ne bukula bwable. Disanga jakufita kwa yepo wa. Ne jampa jidikaji ijele lweven. Bidi chimanyinu cha kushintuluka. Malonso ajine bwa kwenji bwa bilonde shele bulongoloji bwanzambi. Nungu bonsu bwa bunabu mbwa kwenze bilonde shele diso janzambi. Nungu chakadi nzambi ubalomba mbwane bantu ba chikondo chivya bakadi bunabu nkujifila, comme on dit, s'engager dans les projets de Dieu. Nubumu dididye tutuambi bwane kujifila mubulongolo di bwanzambi. Tuditumwa na mwabeu. Tokuteka jifungile jibya jimini jifungile di kulukulu mwabeu mbwachini. Bwalu bwa mwabeu badi batengu jibu kadi. Mwabeu kujibu bajila kupita kwa yepowa. Numbaji batuambila muluka ne. Nganga buko ujua ambabwase.
Yesu Kristo mumana kujeni bayiji bandi mumana ku balejo bwalu bwa sankala meta Yesu Kristo uju kwa tanjile baji bamba ne Yesu uju nyingalala mungete semen Luka uju tuambila bwane uju tuleje mushindu uji Yesu uji fila mubulongolo jibwa nzambi dans le projet de Dieu. Luka uju ambase kunyima kwa Yesu mumana kuja kupita kwa yepo wane bayiji bandi Passover la Pâque. Yesu wakayene bayiji bende bakaye mubujimi bwangete semene. Vakafika bu Yesu wakasengelela bayidi bandi bwa bashale batendelele nandi bwakabaponyi mu Mateyi nakadindele jikonga Mateya mushindu kai misami kwa Mateya alukumutekeshe mubiji bwane wewe kwenu mokwenze kabidi chidi diso nzambi jakaji bulongolo jumbwane yeye mene afile bantu Nungu baji batuleje kujinganga buka Luka uju wamene fakafika ye wakasengelele bayidi bashala bwakabaponyi mu Mateyi bashala nanji mumilomu Mateyi akajibwa kulekele misami kwa bubulongolo jibwa nzambi Yesu julomba bwasebi kale tatu wende mwakwita buja bwaluvanza luluye kule wakati wajishe kumwana lutatu malu wa mufikila bumubidi wa buntu wakadi nebo kadibu wakadi nabu mbwa kutumikila wakadi nabu mbwa kutumikila to ni kumuchu muchamaka nashe nangu tatu bingi kala njingu lombo bwane luvanza luye kule kundi nashe nangu jishinga jebe jiso jebe jenjibwe kabia njigi bumuji mweme muswe Jiswe jebe jenjike kajika bienjiki bumunji meme muswe. Yeye wakaye titanchi. Yeye wakatuaje kulomba nzambi. Bwalu bumubudu tumona mbujinganga buka Luka utuleje bwane Mungu muyonsu ina yeye kiujuwamba bwane vakafika yi chisululu chaka mata mumpala mwanji bumuji mamata amashi wakakenga wakamona bisame byakadini bwa kusama wakabimona mungete semene. Puis le Seigneur s'éloigna de ses disciples et s'enfonça un peu plus loin dans le jardin, où il pria seul. Il demandait à son père si ce dernier acceptait sa requête, que cette coupe s'éloigne de lui. Toutefois, il dirait que la volonté de Dieu soit faite et non la sienne propre. Jésus disait en quelque sorte, s'il existait un autre moyen de sauver les pécheurs sans que je doive monter sur la croix, révèle-les-moi maintenant. Le Seigneur resta si silencieux parce qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'être crucifié sur la croix. Kakwa kaji mushindu mukwa bwanu wa yeye kushifibo kumuchu muchama kane. Yesu Kristo kakadi numbwa kubenga jiso jatatu. Bwalu nchaka di bulongolo jibwandiki chaka di proje wende. Nunga kwa ina muntu jimwa kubenga bulongolo jibwanzambi. Fatwa imumi kande mikwa batu ambile ni yeye mumana kwa ameni jiso jebe jenjike. Wakatumikila kutumikila toni kuulu kwa muchu muchamaka. Kutumikila toni kuulu kwa muchu muchamaka. Bana banzambi di yeju lwalo kutujimene bwa chins. Katene tuele menju bwane makenga biaka kenga Yesu. Mungete semena. Bijibi kalaka bijichitu fa chamakenga andi kulu kwa muchu muchamakene anyi.
Ye utwaje kukenga imwanje kufika kulu kwa muchu muchama kane. Wambile tatu nika kwena mushindo mukwa buji mwakwenzi bwa meme chubonyi makenga kadi bwa jisu jebe jenzibu. Kadi waka mona muneka kwena janda muna chaka dina chincha kuitabuja kujisoja tatu wandi. Nunguji yeji lwalu kutujimbwa kwamba bwane. Fakadi nzambi mumana kwangata mafanga jika bwalu bwebe ni wewe ni meme. Butu jinabu mbwa kujifila mubulongolo jibwa nzambi s'engager dans le projet de Dieu. Bwaluka kwena muntu jimanyi mwakushintula bulongolo jibwa nzambi nashi. Nzambi ujikubikila bwa ukwenze bwaluka mpandi wa ujimusuri kwenze bukwabo. Tudi mwakumona misami kwabo pato apingana kwetu. Bwalu mumana kulongolola. Nasha mukalenga utuji nende nzambi wakumana kumulongolwela projet kampanda ujini bwakukokesha. Malu onsa yayano bilonde shele bulongolo jibwa nzambi. Kakwena muntu wapa bulobo ujimu wakushintulula bulongolo jibwende. Nungu muntu yosu ujushintulula bulongolo jibwa nzambi bwende bujinabo nchibawu. Nungu tali amukalenga wetu tujinende yeye ujimujifila kati ntumufanigisha ni Yesu. Kajimbwane bwalu butujiye jilwalu kutujimbwase. Pa tujibama na tujifilai mubulongolo jibwa nzambi. Bumujibena France bambe bimpane. S'engager dans le projet de Dieu. Na kwa mulole mwabe uni la nouvelle génération. Aba bakumbuka ba tuba chufungi chipia. Bakumbuka mu Égypte, la nouvelle génération, celle qui entra dans le pays promis par Dieu, doit se faire circoncire et apprendre à être fidèle au Seigneur. Butuni na bumbwa kuila bwa kuikala bantu balula matuni jita bujijilele kujinzambi. Chaque génération, chaque personne doit s'engager dans le projet de Dieu. Bikondo bionso ne bantu bonso butuji na bumbwa kuila mushindu wa kujifila mubulongolo jibwa nzambi batetu tukale ne masanka. Ediji dishala kutuji tumanyi bwane kakwena muntu jumwa kutontolola kujiswa anyi bulongolo jibwa nzambi nashi. Yesu Kristo mwanende bulelele wakadini mubidi wa buntu wakadini bowa. Kadi wakaloku amene tatu jisu jebe jenji buka jenji kibujanyi. Kikwa iba lakutu amile bwane yeye kutumikile tonu kumuchu muchama kane. Kwa amene nchaka jibulongolo jibwa tatu bwa meme ufuila baba bulobo. Butu jinabu mbo kujifila bulongolo jibwa nzambi. Jiye jitukoleshi, jitusambe, jitusankishi. Mujine ja Kristo mkalengo wetu. Amen. Tulomba inzambi. Tatu nzambi twasikidila bwalu bwa hujutu yishi. Bulongolo jibwe baka kwenu wapo bulobo jimenyu makubushintulula. Wewe wakalongolo chikondo chaka jibana ba Israeli makumbuka mbulobo wa Egyptu. Wakuyinabo wakubasambwisha jishiba anyi musulu boba mana kusabuka benelukuna bakafanga mo kusabuka bya tatu wetu wakayinabo wakwensifungi chipya chaji tengu jibwa ne chimanyinu chakuja kwa kupita kwa yehowa Mungu byonso byakaja mu chimanyinu cyane bantu bajifile mu bulongolo jibwebe. Kani baka kumbane chikondo cha Kristo. Kupikolo kuwaka pikolo beni iselele mubupika bwa mubiji. Wa ujituma Kristo bwane yeye atopikole mubupika bwa Satan. Bulelele mibunda wakayimona mungete semen. Tatu wetu kadi kakenzi chaka jijisu jandi. Wakakulombe jebe jenjibu. Nungwe chichimanyinu kutujitwetu wadi bakuita bujo banu butu jinabo mba kulonda chijibulongolo jibawa wenzambi. Mba wale tutulombele mkalengwe wetu wajitunga. Wakamuna kumusungula nyuma weba mulombole ba yeka kujumuni chijibulongolo jibwebe nasho.
bal mumbiju abuntu dimo kutekete boku mona baluishi balwalo kujimu mishindu mishile shilana kadi avuluka mumuchi mwandine batuji nabo mbatamba bajibu nabo bu wikala mulombo juende ni ngabo endo wamvita tulombele masala yetu kujibu kuesete bajitu ngindikana njitalala tulombele meko abajibu shiye bako abu baku ngachibo toni miwe ya baku filimi biji ya abu anubu ajitu tulombele ababonso bajibu fuishe bumudi mama Anastasia Meta tulombele aba bajibu sama bumudi mama mwanji na ababa kwa bonso batugetu mokutela bajibu fuishe ku Kongo bajibu sama malalo mpitaji tatu wetu tulombele kabdi mwane tu abakaji Sidoni bupela galeng wetu ikala mundu ma chance chap nonko tulombele bambi banzambi umatengo amala bonso anayi nanga badi ku Kongo kabeje bwaluba kaba katufishi dine jebe bundu tatu wetu nimo webe atambu kutulombele tulombela basungu jibo beba batuitu bigelen ba député ni ba sénateur ba pamenji mimpe ni lunga nyi mbabo ba mini mokukwenzela mujimu bwaluba waka basungula mujimu jibo benza ba mini ujana mufana ni mujimu wa bwambi bwaluba bajiba kwila bantu kabenji malu kujiso jabo nungubigala bakwenze chijiso jabo nzambu yetu masanka na fuma munzu bya nonko ba mini ne mujimu ne ngoko kwili jitunga nongo ikala nzambu wabo tulombele bena Congo Bons kala ngwetu bifu biye kule nzala na mabeji ubasamba ikala nzambu wabo nzambu wetu ukwasho bonso batu bafo moyo ni batu tuvuluka tulombela bena Rus ne bena Ukrainien nzambu wetu badi mumfite mikola ufele jitalala tuwa njitalala jebe njishilani jabo kadi witabu ko lomba kwetu ni jibene shidietu katata kujie ujuma imakunu lama bwanu enu kanu lenduki ne ujuma kunu te kumpalo kwa butumbi bwandi ndi sanga jine kanu ichilem kujie nzambi umwepele musungi wetu bwa Yesu Kristo mukalenga wetu kuikala butumbi ne buneme ne bukokeshi ne bukole kumpalo kwa bikondu bionso ne katataka na chendelele amen yefanu lame amusankish yefa wetu anulame anusankishe Chenane kwa kunyemena anaku ija wewe yepo wajibwedani yepo mabuani zambi kuikutu o zambi kumteketito Kibwe